Toksični ljudi nisu uvijek očigledni. Ponekad dolaze s osmijehom, lijepim riječima i lažnim obećanjima, ali iza fasade kriju manipulaciju, zavist i negativnu energiju. Oni su emocionalni vampiri. Hrane se vašom energijom, iscrpljuju vas i unose nemir u vaš život. Kako prepoznati toksične ljude? Uvijek su negativni. Umjesto da traže rješenja, fokusiraju se samo na probleme. Emocionalno iscrpljuju. Nakon razgovora s njima osjećate se umorno i nesretno. Manipulativni su. Igraju na kartu krivnje i obaveze kako bi vas kontrolisali. Ne poštuju vaše granice, stalno traže više nego što možete dati. Ljubomorni su i ne žele vaš uspjeh. Kada rastete i napredujete, umjesto podrške pokušavaju vas oboriti. Kako se zaštititi od toksičnih ljudi? Postavite jasne granice. Ne dozvolite im da vas koriste. Ne osjećajte se krivim. Niste vi odgovorni za njihove probleme. Ograničite kontakt. Ako ih ne možete potpuno izbjeći, smanjite interakciju na minimum. Okružite se pozitivnim ljudima. Oni koji vas podržavaju i inspirišu su vaše pravo društvo. Zapamtite, ne možete promijeniti toksične ljude, ali možete promijeniti način na koji reagujete na njih. Ne dozvolite im da vas povuku u svoj svijet tame. Vi birate svoj mir i sreću.